Ekplor Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ka jingno ka kali syariat ha ka riat rengan kadai nak daw jing bom care bat klembu dak ak surok ban pen I bakadan kariat hendai la syu e lingkrang bank kani kalongkat kum ka jing keno jagi bahayang hasam bat kilapen I ru hagi bawat ya kini ki mauren ki balabu harut surok ru kidai ki balabu dak ki bahayang kenang baki wei pat ki kali kini yo I ka surok hasilan ter ka riat rengan kalong ka bajinjar bah ban ya wat akapor men sngiru namar ka jing dum lo palat bat kat nu tam lei hakapor men miet bat la suba baka jing hap chukani kali ru kadai nak daw ka jing dum lo ka ba unongnya yo I bhashu bun kiri pat ba kila ong pelada dei baka company ka ba pentre kakak nebu tang da umauru kelairap yo unongnya ban itu baka dei ka riat mungkin bapi yang ni mentah kalau kali surat ini minta apa? Surat ini minta beli ya yang ni saya nak cakap untuk cincin buka ni apa? Tentang umaru, itu umaru dia buat ini itu mau. Kalau nak kali cukup ini tak kalau ini kan. Surat sebenarnya. Melihat tu, beli ya yang ketika saya lecung nanti untuk kalau nak stay. Oh, dari bagawan bet direct nanti kan. Plus tak kedum. Ni sini kedum. Galis dadon kanu kecil itu ini long kadang 8 bencar teh kayak bos ni. Kerja kat nak berjaya om nyu berjaya wan. Pun tu yang pun for listing. Dan dia satu ni. Wat penleno yakni kakabu kisop ti tho ki babha bat shongdor nadu 10,000 hadu 100,000 tingka menta phila banyo hakador lai 10,000 tingka ya kisop ti tho ba shongdor hinyo 10,000 seneng pinyo tang san 10,000 tingka amtang kata kawei kisop ti kadai kawei ke design tang naka benta jongpi wan jet nok loi na maulai moro bat na mod pran pho no menta hau khandai saulai riusan pra hinyo lai pra